сыймыгын Алатоолук кыргызынга, сыймыгы кыргызымдын чыңгызында, энелер оолу сиздей көптөрөсө, элимдин өсмөк баары чындыгында. Жалындап жалган жалаадан, жарадай чыкпай санаадан, үмүттү үзбөй келет деп, таңды кеч жолду караган. Алсын менден болбой түркүм, арманым чексиз көөдөңгө сыйбай, загыдым какшап өзүңдеп күттүм, сагыныч ташып көкүрө кыйлай, өзүңдү самап кайгыга баттым, жолуңду караптан сынап аттым. Адамдардын бир болушун сагаган, маңкурттардын жок болушун каалаган, адамзатта Айтматовду эч ким жок, адам эмес айбандарды баалаган. Мен окууга барам. Эмне болду? Караңызчы, мен китеп каламды. Мага таятам китеп катты сатып берди. Эми мен окууга барам. Барсаңар, таятаңызга портфелиңер менен куурап калган. Үйдө толтура жүрүп болсо, кактап портфелиңерди айтасыңар да. Баары мен ошо эле. Баары мен жаман ушат. Аке, караңызчы, мен китеп каламды. Мага таятам китеп берди. Тиңдеп коркуткан ушул. Кана берчи, кандай китеп калып экен? Ай, жаман соңу китеп калып турбайбы? Ме, карма. Кайсы мектепке барасың? Бермеде мектепке таятам. Күнү бар менен жеткизем деди. Эмне? Күн сайынбы? Ооба, күн сайын. Анда сен таятаң алдыран чалтурбайбы? Анда таятаңды кошо алгыдай да, экөөңөр бир партага отурасыңар да, сабак бүткөндө учкашып жүрө бересиңер. Ахахаха, ахахаха. Адырады толордо, Сен али ишенбе. Мени таятам андай. Таятам бадай көрмөс. Ошон үчүн барып келе берет. Экөөбүздү мектепке жеткизиптилер. Экөөбүз кадалоо дөбөгө чыгып, мектепке дүзбү салып көрөбүз. Мен дагы сага ак кемени көрсөтөм. Дос баба, караңызчы, мен китеп каламды. Мага таятам сатып берди. Оязытында болгон атаңды сен кайдан чыга алдың? Үйгө баратам. Китеп каламды Селимат акеге көрсөттүм. Азатайыме көрсөтөм. Бар ойной бер, анда китеп калымга кереги жок. Бар, башымды окутпа. Бүгүн бала Кароо дөпөгө китеп кабы менен кошо дүрбүсүн ала чыгып, көл кылдып жаткан ысык көлдү караган кетти. Баланын алдында эл коргошундай ысык көл жатат. Бала көл бетин көккө карап турду. Ак кеме бүгүн жок экен го. Ак кеме бүгүн жок экен го. Анда ак кеме али жок. Анда үйдү карап көрөйүнчү. Толпокпу? Толпок тайнем көйнөн чыга жаткан турбайбы? Тайнем мени ушат да. Өш дейм. Балтык, ал. Байтык, айда, ал. Ай, Нурказы, карачы, баам чайнап сатты, баарын талкады. Ай, Нурказы, какта жүрөсүң, ай. Азаткадай азыркан китеп капты, жогот, дүрбөнү жогот деди беле, ошондон экенсиз амалым, дүрбөгө чыгып кеткенсиз. Ай, Нурказы, ак кемең кыйрап калса экен, өрттөнүп кетсе экен, чөгүп кетсе экен. Ай, өш, караңат, ай, өш. Эми тайнем мени үйгө киргизбейт да. Анда ак кемени карап көрөйүнчү дагы. Тигине ак кеме келе жатат. Ана ак кеме, анда мен таятам, анда мен матрос атам бар. Ак кеме, мен баратамын. Ак кеме. Акыйкаттын колун козгоду. Айтматов мектеби түзүлүп, арбиды азырады досторунда. Хоть он ушел от нас в небеса, но мы не забудем его никогда. Он будет в сердцах каждого из нас, потому что мы любим и признаем не раз, что он это гордость, что он это сила, что он это ценность нашего мира. Балам, эстечи, өзүңө келчи уулум. Сенин атың Жоламан, атаңдын аты Жөнөнбай. Атаң да эсиңде жокпу? Бала кезиңден өстүрүп
Teatr Öztürk'ün atan emes bile oğlum. Esine gelçi. Apake, ah sütünden aylanayın apake. Ben senin kalday kişi ekenini bilmesem, bu kalkta cazbay bultum. Senin akılmandığına, hayratına, senin küçüğüne şey çalda oturam. Материнское поле. Белый пароход. Прощай, пульсары. Буранный полустанок. Пробившийся в фильме прошлого века, который формирует любовь к родной природе и уважение к отчему дому, и связывает их имя автора Чингиз Айтматов. Gittin babası, bir taş suğa da zarba oturasın mı? Qancha qilasan da men sana mantiq o'rgatmayman. Şu çalıp tilin çıkıp kalan ekene, ben sana. Kaçalmasından sayın, ölü derisi, başlı otur çoğusudur. Natijasında ata deniyetleri mantık kaynağı. Uşul gezde Naymanene öz doğuş izlet gelecek kapı. Joman! Joman! Oğlum, geç oğlum, patlatıyor. Oğlum, patlatıyor. Beni tanıdın mı oğlum? Seni tanıdın mı? Lan kork. Seni tanıdın mı? Buradan adım yetişir oğlum. Özleyek. Gelecek tabii. Yemeğinde olmadığını biliriz oğlum. Özleyek. Seninle buluştum, sordu. Sadece ben tunjuradan kayırsız çölünde gelirim suydu. Çerde alsam olmay mı? Mamrıkta alsam olmay mı? Çalıp düşman eki, başta alsam olmay mı? Ay bir adamın nesi için attı kaşını tuttu. Kim oynap gitti, adam oluvardı. Canakka, eğer Çinili varmasın. Haram yetmiş o kalbi girgizdi. Çocuk sokağına çıksak astım kıldı. Sence olmaz, dur. Sence olmaz. Ben senden ekli daha o mesleği. Adam zaten dönemez. Ekli çok bu. Sen bakın. Çok bir adam emesleri o mesleği. Atatürk, vurun hayvan ol destek. Sen hayvan. Senin yolda bulun. Kim beni suçlu? Ay meni suyuş Talep yerini alaysın. koca yutmumday ayda çıkışta kaldı. Allah ben çıkarayım seni. Bak bir gün boşman oğlum. Hocanın mantıkla tamamlar oturuyor kanı. Jangan ayal kim? Eğer altaya ayıp gelse, hocanın atsa alın, uktun mu? Naymane'nin öz doğuna fayda gider. Esine gel oğlum. Sen kimsin? Muhammed'in adını git. Bırakmak var asla. Baik saya Radina. Sultan melakukan hijrah. Babi yang nasikul. Hazır benim bizden uşul sen nece biletmek beni, cana bizden uşul ulu kitap kanalının